Pamiarsa usaha ngelimbahkan minuman detilasi pambekas arak, brem miwah tuak Bali sampun menduwe izin terbuka. Nanging ring kewentenannya nih, kantun kesalehin santukan soroh minuman sane pinaka tetamian tradisional puniki taler menduwe resiko. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindag Kota Denpasar Ide Bagus Yoga Edarta Mosang ngantos mangkin paiketan ipun kantun nyelehin langkungan status distributor miwah pengecer sane ngadol minuman alkohol khas Bali wiadin minuman saking Dura Bali. Minuman sane kaselehin inggih punika minuman sane maduwe izin saha paiketan ipun wantah nyelehin kemanten santukan indik izin inucap kantun kesayubin Dinas Perizinan miwah taler provinsi. Pamekas majang mikol sandika adol ring suang-suang warung kantun kebausang ilegal santukan nenten maduwe izin. Pidabdab mangde sidang ngadol inucap kerama kepatutan ngurus izin sedurung nyane. Yening kantun nenten maduwe izin pacang kelaksanayang peneraptian sane kawenang oleh Satpol PP. Sajeroning parilaksana tegas majang pengecer mikol sane nenten maduwe izin paiketanipun statu memperkanti sareng Satpol PP. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.